الفصل الثالث كيرول تتبونغول no yewta en joni kaminhajul muslim al adabu ne'agol ma kalamillahi ta'ala wondude daluyeji Allah din ɗum woni alqur'anul karim deftere Allah teddunde nden. yu'minul muslim neɗɗo julɗon o gomɗinayi be qudusiyati sabu laaɓugol kalamillahi daalol Allah ta'ala towɗo o wa sharafihi e teddugol konngol Allah ngol wa afdaliyatihi e ɓural konngol Allah ngol ala sa'iril kalami e dow dendanangal haalaji annabaɓe e nelaɓe e ko hina. wa inna alqur'ana o hoolo kadi wonde alqur'anare alkarima teddude nden kalamullahi ko nde daalol Allah wona nde tagade. alqur'ana wona tagade alladhi ngol kongol la ya'tihi al-batil maɗum alladhi nden alqur'anare la ya'tihi al-batil nde tawata mere arata e mayre min bayni yadayhi yeso mayre o wala min khalfi wona ɓawo mayre o. man qala bihi kala wowluɗo nde suddika ko yo gongine, kala dariɗo alego wi alqur'ana ko ɗum wi ko yo gongine. waman hakama bihi kala ñawirɗo nde adala haray o woni nunɗuɗo. wa in ahlahu on tigi fama kadi wonde no yimɓe alqur'ana hum ahlullah ko ɓen woni yimɓe Allah ɓen wa khassatuhu ko kamɓe woni hertinanaɓe Allah ɓen wal mutamassikuna bi jogitiɓe ɓen alqur'ana na jun wallahi ko ɓe woni daɗuɓe ɓen. hay sa yi'i noon ko ɓe woni nambiɓe ɓen hande, ko ɓe woni tampuɓe ɓen hande. faizun ko ɓe woni maluɓe ɓen kadi. hay sa yi'i ɓen noon hande jogitiɓe alqur'ana e sunna no jooɗi no janna alqur'ana hino janga alqur'ana, hay so tawi woni a yi'i hande ko ɓen woni jogaɓe ɓen ma ko ɓen woni wawaɓe ɓen ma ko ɓen woni tampuɓe ɓen, kono fellutu ko ɓen woni daɗuɓe ɓen ko ɓen woni maluɓe ɓen. wal mu'riduna anhu ɓurniɓe qur'ana ɓen on tigi fama wonde halaku ɓen halkike khasiruna ɓe perdi. hay so tawi woni hande ko ɓen jogui laamu ngu ma ko kamɓe dasude katte jeɗen ma ko kamɓe jogui luwaji ɗin. wa yazidu on say ɓeydoto fi imanil muslim e nder imanu julɗo bi azamati sabu mawningol teddina kitaballahi daalol Allah ngol ɗum woni alqur'ana jalla jalaluhu mawni mangural makko ngal kanko Allah wa qudusiyati e laaɓal makko ngal wa sharafihi e teddungal makko ngal ma warada konko joli fi fadlihi e nder ɓural makko ngal anil manzili e gaayi jipporde nden alayhi e hoore qur'an. wal muha bihi ommo alqur'ana wahayna ilayhi faade muɗum kadi e an kadi safwatil khalqi ko woni ɓurɗo laaɓude e tagore nden. hombo woni mo sayyiduna muhammad bun abdillahi rasulillahi nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama. sallu alayhi juule e makko musidɓe en julɓe jentiɓe lam. fi mithli kawlihi e nder sifa konngol makko kanko nelaɗo ka o maaki hey iqra'ul qur'ana jange alqur'ana fa innahu no qur'an yaji'u nde aroya yawmal qiyamati nyande dargal shafi'an ko nde tefanowo li sahibihi joom mayre. ko mboni joom mayre wona yaɗon ka marché sodinde windi inde makko on inde makko nden e mayre na on woni joom mayre. ko woni joom mayre ko kala wurunoɗo ka aduna hino janga alqur'ana hino janna alqur'ana hay so tawi woni o maayi o mara hay deftere nde o acci haray ko woni joom alqur'ana. en yetti Allah, wallahi en yetti Allah. wa qawlihi e sabu daalol makko o wi miɗo yeeta e maako makko kanko nelaɗo o wi miɗo yeetade on. si on tumbodiri tayerɓe no woodi, mécanicien ɓe no woodi, ministie ɓe no woodi, commerçant ɓe no woodi, militaire hino woodi, fonctionnaire no woodi, lamɓe no woodi, ministre ɓe no woodi, savant ɓe no woodi, agriculteur ɓe no woodi, élevage ɓe no woodi. kono onon ɗo fof son tumbodiri hiɗon andi ko mbo ɓuri moƴƴude. sahaba ɓen inni men anda nelaɗo maki awa on fop khairukum ko ɓuri moƴƴude e moɗon man ta'allama alqur'ana wa 'allama ko on janguɗo alqur'ana tawi kadi himo kippi kadi jannugol nde tagore nden faama. wallahi ko wowli ɗum non ko nelaɗo meɗen muhammadun sallallahu alayhi wa sallama wona ibnu adama goo nelaɗo mo andanɗa hoorema la yantigu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. o wolata beleɗe, o weltota ko o wolira jiño, o monota ko ha o wolira seytane. koko Allah longinimo o wolata. ko on wiwo en foppo si en tumbodiri laamiɓe laamaɓe marɓe ɓe mara rewɓe e worɓe wo ko ɓuri moƴƴude e me'en ko janguɗo alqur'ana wo tawi kadi hino jooɗi hino janna nde hino kippi yo tagore nden faamu nde. musidɓe julɓe miɗo tanƴini en fo dambugal ngal no udditi
fiyo en eto waawen wonde e ɓurɓe moƴƴude ɓen lima ko fiyonno si tawino Allah innino ɗo hande nelaɗo makino ɗo hande ko ɓuri moƴƴude on fof ko anglais ɓen hara enen guineyen en soodike so wino ɗo ko ɓuri moƴƴude e mon on fof ko arabu ɓen haray enen ɓale e porto en soodike so wino ko ɓuri moƴƴude mon on fof ko patron ɓe ɓen haray miskinaɓe ɓen soodike kono o addali leydi o addali leñol ko o addi ko janguɗo alqur'ana no jooɗi no jannude joni bisimilla tiga men sasa men wakade yaa gomɗi ari marratan de wotere ila rasuli faade kanelaɗo Allah alayhi salatu wassalam ahadu khusumihi goto e yeddodiroɓe makko wenjoɓe mo alidda'i lugginoɓe noon wawɓe awalego yeddodiral yaqulu moyna ya muhammadu iqra alayya alqur'ana janganin alqur'ana mi'a kono o wiira ene laaɗo jangiranmo qur'an fi yiɗugol qur'an ma teddingol qur'an ma faalegol nangol qur'an ko ene laaɗo janganimo ha o gayna o sabota qur'an o hollamo ellaji qur'an ɗilligol fo yagra alayhi assalatu wassalam nelaɗo Allah on jangani ɓe jangani mo honɗum nelaɗo jangani mo ɗe ayaje wonɗe ka suratu nahl ɗo inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi al aya walam yafruqu rasul alayhi salatu wassalam nelaɗo gaynano min tilawati ha immorde jangugol o aya hatta yutalib al khasmu ha arɗo yeddodirgol nelaɗo on al laddu lugginowo yeddodirgol ngol ha o ɗaɓɓi bi adati ha fillitagol aya on ɗo e nelaɗo gaynmo tawi ni o nelaɗo filliti kadi madhushan tawi ko mugaɗo awaligoy ko panikiɗo be jalali lafziha sabu mawnugol konguɗi aya on wa qudusiyati e laɓugol ma'aniha ma'anaji kon yaltude e aya on ma'khudan tawi ko jogitiɗo bi bayani ha ɓanganduye kon e aya on majuduban ko pooɗaɗo bi quwwatin wondude e doole ko pooɗiraɗo doole awaligoy aya on wippitimo addile goy ta'athiri ha fi battingol aya on walam yalbat o ñiɓano ɗon hay yeru minitaji arrafa ha o ɓanti aqiratahu ko ɗum woni juuɗe makko ɗen bi tasjili e itirafihi ko ɗum woni sabu windugol irritande makko nden wa taqriri e qirritagol shahadatihi kalimatu shahada makko on bi qudusiyati sabu laɓɓingol kalamillahi ta'ala dalol sabu laaɓugol kalamillahi ta'ala dalol Allah ngol wa azamatihi e mawnugol maggol id qala bil harfi al wahid tuma nde o wi'uno e konngol gotol e halfere wotere wallahi mi wondiri Allah inna lahu noden nde alqur'anare la halawatan belanduru dakamme molanaɗo weli weli awaliguy ko wiyete halawa wa inna alayhi no hino e hore qur'ana la talawatan hunde welde ko gotum wa in asfalahu no ley qur'an la murukun ko dadi borotako dimbotako inna alahu dow alqur'ana la muthmirun ko dimde ayte nyama wa ma yaqulu hada bashar epi wawlatande alqur'anare ibnu adama na ibnu adama woli ko walid ibn al-mughira ni goy bandiru ko on tigiri wali hada ko sabu ɗum ɗo kana latore almuslimu julɗo ziyadatan ko ɓeydotoɗo ala annahu wondeno kanko yuhillu halalahu o daginay kala ko alqur'ana dagini wa yuharrimu haramahu o harminay kala ko qur'an harmini wa yaltazimu o waɗɗitoto bi adabihi nediji qur'an ɗin wattakhallugi e gikkinorgol bi ikhlaqihi gikkuji qur'an ɗin fa innahu kanko yaltazimu o ngannitoto inda tilawatihi nga jangugol alqur'ana bil adabi taliya ɗinidiji wonɗi arde ɗo kala e mo on faalaɗo jangude qur'an wawa qur'an faama qur'an haray simo jangude qur'an ko yo ne'oro ɗinidiji ɗi wonɗen addude ɗo awalan premier on an yaqra kon de o jangata alqur'ana ala akmalil halati e dow ko ɓuri timmude alhaaliji makko ɗin ça veut dire que awa e nder majorité tanji makko ɗin ta ko jangugol qur'ana an yagra onde jangata qur'an ala akmalil halat e dow ko ɓuri timmude alhaaliji ɗi o jangata qur'ana ɗin min taharati ni morde e laaɓal awa legoy go ko ɓuri konde himo janga qur'an hay so tawina furay kono a ko ɓuri ɗudde kon koye tawat mo wonde salligi ɗum ko goo wastiqbalil qibla e joɗagol fewta ka qibla
wa julusin e joɗagol fi adabin wondude e needi wa waqari e makko bayagal ɗum ɗo joɗotoɓe joɗo focco tekko waylito fawidira koyɗe ɗen joggino ɓeɗo ɓe joɗike kono ɓe joɗorali needi joɗorali makko bayagal ko ɓuri kon heɓata gandal few saniyan ɗi mum ɗum an yarattilahu o yiya yeeɗe no metti fi kono noon ko tumbere jemmani musidɓe julɓe ndaygu ngun hino lo'i ko yurno janga wallahi lazim ɗon andi le bindi ɗin ka minhajul muslim hino sewi ko ɗum waɗata si ɗen sonjo an yurattilahu nde o jangata qur'an wala yusriu hara o hawjali o worworonni fi tilawati e nder jangi mayron woro hara joɗiɓe ɓen heɓata dakam meɗen hara o warrali noon fala yaɓraw hara o jangal nde ala aqalli min salasi layalin e nder moyen balɗe tati hara o tippali nde moyen nde balɗe tati fi honno li kawli sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo man qara alquran kala janguɗo qur'an fi aqalli ko ɓuri fanɗude min salasi layalin balɗe tati haray on ɗon o janginde kono lam yafkahu o famatande on faami ka wa amara rasulu ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam yamirno abdullah ibn umar radiyallahu anhuma an yahtima alqur'ana nde o timminta alqur'ana fi sabin e nder balɗe jeɗɗi kama kana wano laatori noon abdullah ibn mas'ud wa usman ibn affan wa zaid ibn thabit wa radiyallahu anhum ɓeɗo fof laatike yahtimunahu ɓe timminayno qur'an kulla usbu'in kala yontere nde marrata nde wotere an e nder hitande nden ko laabi jel wonɗa tippude qur'an ɓeɗo chaque une semaine every 1 week ɓeɗo ɓe timminay alqur'ana an lewru ndun fof no fanɗi mi innete e nder hitande nden fof an ko laabi jel wonɗa tippude qur'an hiɗa wiide noon hiɗa faala ko ɓeɗo faala musidɗo am bandirawa koni wattu yili he ƴettu machine calculatrice calculangal dewal ma kadi na wota won e calculowo tumanankum makon sa jaɓi salisan tataɓum ɗum an yaltazima nde o gannitorto alkhushu'a yankinare inda tilawati nde himo jangande nara mo jangude nde himo ƴolƴaltude gite makko ɗen himo waylito himo waɗa muufe manje no wa an yuzhira ende o feññinta alhusna suno ngon simo jangude qur'an wan yabkiya ende o wullata so hewti ka duwa wullede aw yatabaka ma a wullinkinoɓe te awa illa mesate si tawi kanko o wawata albuka a wullugol li kawli rasuli sabu mako ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam utlul qur'ana jange qur'an wabuku ullon fa illam tabuku son wata wullude tawi onon ɓerɗe mon ɗen woni criminel awa fata bakaw wullinkine ɓete rabi anna e ɓunɗum an yusina nde o moƴƴinta sawtahu hito makko ngon mbihi alqur'an ɓe mana o wawa ñuncade o wawa yerginde embere ko wawi kon li qawlihi sallallahu alaihi wasallam sabu mako ne laaɗo zayyinul qur'ana cuɗire alqur'ana bi aswatikum sabu hitoji mon ɗi wa fi qawli e mako maɓɓe laysa minna jeyaka e amen dey man lam yataghanna ummu ñuncotako bil qur'ani ka jangi wa qawlihi man adina allahu kala ummo allah yanani li shay'in hunde kan wo wa qawlihi e mako ne laaɗo ma adina allahu li shay'in allah newinanali hunde ma adina li nabiyin ha hewtite ko newinirani annabajo yataghanna himo ñonco bil alqur'ana khamsan jawabun ɗum enideji ɗin an yu sirrande o suuɗata tilawata o jangi makko on joɗagol janga ka nder otowal tagu ka otowal ton fonta ɗon janga ɗon sonja pasa seɓɓen ma joɗo ka nder chambre mo janga ɗo ronkina kawtal ngal ɓe ka chambre kawtalji makko ɗon wona sunna noon en wiyalima mari bakkato kono awa baraji ɗin dow ɗoytoto in khashiya so tawi woni o hulani ala nafsihi hoore makko riya an yingo aw sum'atan manani so hulani hoore makko o jangin ko on townde wota ɗum wonanmo yingo ma nani o suuɗa hito makko ngon aw kana ma o laato yushawwisu bihi o sowinsinira sabu mayre ala musilla ko ɗum woni ala musillin maseden nde ala yaade musidɓe julɓe ala musillin e dow jokkagol lima warada sabu konko joli anhu ko ƴettani laaɗo sallallahu alaihi wasallam wo aljahiru feññinɗo bil qur'ani qur'an on kal jahiri noon feññinɗo bi sadaka
ɓe fof ɓe mari baraji kono ko suuɗuɗo sadaka on hiɗen andi ɓuri baraji ɗuɗuɗi ka ako wana noon kadi ko suuɗuɗo jangi on ɓuri jogagol baraji. wa min al ma'lum hino jeeya ko anda kon tata en yeddodira anna sadaka wonde no sadaka tustahabu hino yiɗa sirriyatu ha suuɗugol mo illa an yakuna sona laato fil jahari e feññingol ngol fa'idatun nafoore maqsudatun e fandande ka hamlin nasi wano puusugol yimɓe ɓen ala fi'liha e gollugol moƴƴere nden masalan e misal hara ko ƴawnirɗa o 1000 euro ma o 1000 dollar ma o 1 million farangine ma o 1000 farangine ma o 1 euro ma 1 dala tawa ko feññinirɗa ɗum ko fi menen hedditiɓɓen menen kadi yo koyo men andu no waɗe min waɗa. wa tilawatul qur'an awa jangugol alqur'an on kadi kadhalika ko non la même chose. sadisan jeega ɗum an yatluwa konde o jangata alqur'ana bi tadabburin wa tafakkurin wondude e miijitagol e taskagol ma ta'zimi lahu wondude e mawningol nde wastihdaril qalbi e tawnugol ɓernde nden ɗon sabu goɗɗo no janga hara o ala ɗon wa tafahumi e faamugol li ma'anihi ma'anaji alqur'ana ɗin wa asrarihi e gundoji qur'an ɗi. musidɓe julɓe gundoji no e alqur'ana mo faami gundoji wonɗi ɗin e alqur'ana o tampata aduna e lahara o mapota ko aduna e lahara o majjata o ɓoylota ko aduna e lahara yo Allah faamin e ma'anaji alqur'ana ɗin o faamina en gundoji alqur'ana ɗin amin. sabiyan jeɗɗa ɗum Allah yakuna nde o laatota ko inda tilawatihi sanga nde o jangata qur'an min alghafilina hara ko o jeeyaɗo e welsindiɓe almukhalifina lundiɓe lahu wonande alqur'an idh ko waɗi innahu kanko kadi yatasababa gomɗi himo sabimbina kanko tigi haray fiila ani nafsihi e huɗirgol hoore makko bi nafsihi hoore makko li annahu sabu kanko masalan in gara so jangi o wi la'natullahi ala alkadibin kudde Allah ndi woni e dow heeferaɓɓen la'natullahi ala zalimin kudde Allah ndi woni e hoore toñoɓɓen wa kana o laatike noon masalan kadiban ko fenowo aw zaliman ma ko toñowo ene fa innahu haray kanko yakunu o laatike la'inan li nafsihi huɗuɗo hoore makko ka sikki wala war riwaya taliya ɗiɗo riwayaji wonɗi arde ɗo to bayyinu ɗi ɓanginayi miqdaran eɓɓore miqdara embere khata al mu'ridin faljere wonɓe ɗurnade ɓen an kitabillahi e ga e deftere Allah nden al-ghafilina ɓen welsindiɓe an e qur'an al-mutashaghilina soko limɓe piijigo bi ghairi tawa wona qur'an. faqad ruwiya gomɗi fillama annahu ko woni fi tawrati no ka tawrata ko deftere jippinande hoore annabi Musa wonde inna Allah ta'ala no Allah teɗu to ɗum yaqulu himo dala ama tastahi minni ene a hersatalan an jiyaɗo a hersatalan yatika hino ardema kitabun letter min ba'di ikhwanika iwɗo e jungo musiɓɓe maɗa go'o wa anta tawa an fi tariqin hiɗa en hoore lawol hendoɗa letter musiɗɗo ma appel téléphone ma on sona tamshi tawa hiɗa yahude fata adilu sela kisan ani tariqe lawol ngol wata ɓuudu jooɗoɗa li ajlihi sabu o letter mo hendiɗa siko musiɗɗo ma nodduma téléphone hayska ka hoore direction wonɗa hiɗa doginde accita konɗa doginde kon décrocha téléphone ma hiɗa ka hoore ñiiri honka jungo ngon décrocha téléphone wata tadabburuhu taskoɗa koni kon e letter on wata ɓurawhu janga letter on wi'en ma ɗum joni décrocha téléphone on wata tadabburuhu taskoɗa moƴƴe koni kon e letter kon harfan janga fillitoɗa siga ha fama halfere jentoɗa téléphone on moƴƴa joni fendo ka téléphone woni si tawi ala laaɓude wi'amo awa ala laaɓude nani sanse ligne on ma sottu ka wonɗa ɗon seeɗa ma an tigi sotta ka wonɗa ɗon seeɗa ɗum ɗo ko musiɗɗo ɗimmojo maɗa nodduma appel ma windanma letter hatta laya fuutuka ha do tawata a perdata shay'un hay hunde minhu immorde letter ay to ha fama kala ka famali aya haylandoɗa goɗɗo ma appel on kala ko tawata a famali tawi ala laaɓude a jokkaymo o fillito ha fama si o famal fewiɗa préféri kuppugol annodditamo fiya faamu jon noon ko ayyo jiyaɗo an o andi ko Allah woni dalde ka tawrata jon noon wa hada kitabi awa min kadi hino deftere an nde e hino letter an on e hino appel an on e hino email an on anzaltumi jippiniɗo ilayka e fadema unzur ndaari non ndaari
kayfa fassaltu laka ko honnumi fensitiranma fihi e nder nde alqur'anare min alqawli immorde konguɗi tata no weli famude ha wa kam karrartu ndaari ko laabi jel mi fillinni alayka e dow ma fihi e nder nde alqur'anare litata ammala fi tun ya tasko faama tuulahu jundi mayre on wa aradahu e yanji mayre on thumma anta refti ndaara hoorema muridun anhu haka ɗurniɗa ɗon nde alqur'ana welsindiɗa fi mayre ndaari ɗum he hiɗa andi kombo landangal landal ko an o musidɗo julɗo wonɗo la jentade foti ko a pullo foti ko a sosojo foti ko a chinoisejo foti ko a français jo foti ko a arabujo ko an o jentiɗo o darso fotiɗa wali ka dankima fotiɗa ka nder julirde fotiɗa ka auto fotiɗa ka avion fotiɗa ka bureau fotiɗa ka boutique ma fotiɗa ka hoore lawol ko an posana o question wona ya ittu landangal artirangal e yammi Abdoulaye Kala fiw wona ya ittu landangal e ma naɓa e ɓe wonɓe ka yaari naɓɓugal e ma fa kuntumi laatike Allah woni daalude wona Abdoulaye Kala fa kuntumi woni ahwana alayka mi wonti joni min miɗo ɓuri hoyude e ma min mi woni aɗen hoynaɗo e jungo ma jasinaɗo mo konsidiraka min mbadi ikhwanika immorde yoga e musidɓe maɗa ɓe ya abdi Allah daali e maccuɗo an e yaqudu ilayka ara jooɗo e yeeso ma baado ikhwanika yoga e musidɓe ma tun fa tuqbilu ilayhi accita kala ko jokkuɗa fewtina e makko bi kulli wajika yeeso ma ngon fop joɗɗa fewtina e makko wa tuskhi jentoɗa ila hadisi faade yewtere makko nde bi kulli kalbika ɓernde ma nden fop fa in takallama so tawi woni o yewti aw shagalaka ko ɗum woni ma soholinima shahilun soholinowo an hadisi gayetre makko nde si pay kun sonkiɗa ma goɗɗo huɓɓini radiyoɗa aw ma'ata ilayhi a eɓɓay e makko an kuffa accu pay koy a pocanato koye heña ka yaasi fiya nanu kala ko woni sonkude ɗon a pocantoɓe yoɓe accu jon noon Allah daali wa ha ana awa e hinolam min kadi dow muqbilun alayka miɗo jooɗi fewtiti yeeso ma wa muhaddisun miɗo yewtudema wa anta muridun hiɗa ɗurnade hiɗa ɗurninde hiɗa yiilude itta be kalbika ɓernde ma nden anni itta e an afa ja'altani e a waɗaylan ahawana wonde komi ɓurɗo hoyde ɓurɗo jasude indaka ka maɗa min ba'di ikhwanika immorde yoga e musidɓe maɗa ɓen jabano hoore ma musidɗo jabano hoore ma landal ngal Allah landima ngal mi feƴƴi saminan jeetata ɓunɗum yejetahidu on tigi o tinnoto fi an yattasifa nde o siforta kadi mi sifati ahalihi sifaji yimɓe Allah ɓen alladina ɓen humɓe andanɗa hoorema ahalullahi ko ɓe woni yimɓe Allah ɓen wa khasatu ko kamɓe spécialité ɓe makko ɓen wa an yattasima e nde o mbadinorta kadi bi samatihim mbadiji maɓɓe ɗin kama qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yanbaghi no hanani li qali al-Qur'ani janguɗo Qur'an an yu'rafa nde o andirte bi laylihi jemmaje makko ɗen idin nasu tuma nde tawi yimɓe ɓen fop naimuna hiɓe ɗani hino hani andade ɗon way kaari ko janguɗo sabu walugol makko jangugollego wa binaharihi mo hani andirede kadi nyallal makko ngal idin nas tuma nde tawi yimɓe ɓen fop muftiruna hiɓe welsidi e jangugol Qur'an no hani andade ɗon e makko wona goɗɗo yo hunjo Qur'an ta ka yiɗa mo himo ɓorni jiniru ha e leydi ma himo barayi ha moƴƴi ma himo waɗi dolokun tisortuhum ballon windakun e photoji jouerɓe ɓe yetoma ayle o dow ko hunjiɗo Qur'an ni ta daruno wayri ni andi wonɗoma hollude en tigi kanko tigi mo sikkiti mo wonma hollude on kanko tigi mo sikkiti si haqqille maɗe jaɓaygoye wonde ko hunjiɗo Qur'an ni sabu o wa'aden Qur'an few ko ɗum nanata yimɓe noyno ayle o ko janguɗo ni goy ta daruno wayri ni ayi ko honno le darete kono goɗɗo go wayri noon la on faami ka o andi wotta en duufo haqqille men ɗen muɗen muɗiren haqqille men ɗen ko duufa ko musidɓe julɓe est ce que on faami Abdullah ibn Mas'ud wo no ha on tigi no hani andorde ko aaden Qur'an wabi bukai e sabu wullanu makko ndun idin nas to manata yimɓe ɓen fo muɗum yadu hakuna hiɓe jalde kono enen ka yiɗa goɗɗo wulli o ando fatorama ka yiɗa goɗɗo wulli o andu jawdi makko ndin kalike wa bi wara'ihi e sabu aynitagol makko ngol idin nasu to manata yimɓe ɓen yuhlituna hiɓe jillidirde piiji bonɗi e moƴƴi
wa bi samatihi e sabu deƴƴugol makko ngol idin nas tumande tawi yimɓe ɓen yahuduna hiɓe jumpude enen wiɗen hunduko on mbi ko no laba kono ko nafata joom makko hunduko on mbi ko si nafaali joom makko wona udditi ko kon nafata wa bi khushu'ihi e sabu yankinare makko nden idin nas tumande tawi yimɓe ɓen yahtaluna hiɓe jamfo hiɓe bunga hiɓe manto wa bi husni e sabu suno makko ngo idin nas tumande tawi yimɓe ɓen yafrahuna hiɓe welto wo aaden alqur'ana heno foti andorde ɗi mandeji ɗo an ka yiɗa oɗa jaliɗa kenkita hiɗa fawi a ngala e hoore ngala wiya kañum nde ɓernde am ɓutti hande ɓernde am walike ɓernde ma walike alumbali sirate ɓernde ma walike talki ɗin accitaka anda ko ñamongo jaɓirɗa ka ko nanongo ɓernde ma walike a weltike a enjoynike sikeli addaka golle ma ɗen peesa ande kaka ñamo woni ko teddi kaka kanano kan andi ko weltiɗa wa qala muhammad bun ka'ab oɗo kadi wi'i kunna men larke na'rifu meɗen andireno qari alqur'ani janguɗo qur'an bi sufrati lawnihi sabu soyɗugol couleur makko on yushiru tawa ɗum hino sappo hino tindina ila sahari faade hirugol makko jemma wa tuli tajahudihi e tiɗugol tinna e juutugol tinnare nde waɗi nden jemma ko faala wiwde wo menen meɗen andirayno kaari no hunji qur'an si weeti bimbi sabu yi'ugol amen yeeso makko ngon no furwasi ngongure on andimo ɗanaki jemma sa yi'imo bimbi an faamuɗo a anday o ɗananuki jemma a andata kon ɗum haɗi o ɗano kono anday oɗo ɗananuki jemma famike ka wa qala wuhaybu bunil wardi oɗo kadi wi'i qila wi ananama li rajulin wonande gorko goo yimɓe ɓen innimo ene ala tanamo an kan a ɗanotako iɗa juula tun iɗa janga tun jemma on peetu qala wiɓe inna ajaibal qur'an ande no mu'jizaje qur'an ɗin atarna nawmi ɗi raɗike ɗoygol angol few ko ɗum haɗi mi wawa ɗanade wa anshada hino yimi dhunnun oɗo wiyeteɗo dhunnun qawlihi e konngol makko ngol ko wi famana alqur'anu bi wa'dihi wa wa'idi safe alqur'ana haɗiri kambaji koni kon e mayre e fodoreji koni kon e mayre magalal uyuni bi layliha la tahjaw ɗanagol gite ɗen e nder jemma on fow ɗe ɗanotako fa fahimu anil malikil azimi kalama kanje gite ɗen ɗe faami e gayi oɗo lanɗo